The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mawyong Rim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. The next-gen Tata Tiago. Dual-tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, pakiway-kiway. Tek kum ki kaliram, hagador ke bejam, tak sao point rewlak. Just wow. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Uba Nicholas Karnami uwe nekinong tremon ngobha. Haka arpu pratrik unailar acak pun riu, ulami ben kentho ia ke jingbem keren AA jongki MLA, narilum khasi, jain tiabat garu. Haka dorbar senrai jongka ying dorbar thawan, syapang jing sniu jongki surok, bat kilinti ki singkian. Nagalian jong ba Nicholas, ulabu jingkili banyo ia ke jubab ke basai, yau sembut menturang ba ke sorka jela, uba kami ia ketenat PWD Roots uba Preston Tensong. Haduk kat nu tengkal penlut ban maramot ya kini ke surok halendat ke MTC hak kendailan hau benai nai tung acak pusan bat kat nu pan penlut biang hau benai leber acak pun rio ula bu jingkeliru balada ke sarkar keladap ban maramot hadu arsian henry balai pan ke surok kadang kho biang Even shy, boleh banggai yang ni. Apa kini kamu session kaya, bang pek di mat, kaya keren. Terus fungsi kalong ba. Lagi deki, Emily nak kapan garu, lagi deki nak kapan jentia, lagi nak kapan kini ka revisi ni. Tabang hilap kalong ba, undan mano bang keren si kentin, siapang ketulang kuman di sulok di sekian. Dapat ya ka fit ke jonga kabang lapus, menen mencuri ki paiba ki balak ha ye kising ujor habai dei ka jinglong timan ka surok la piong kani ka surok kanli na po wat pran sa gari kana la ka surok sa tusenong song ka surok kani ka balaya kun menta menship stem bat mentau stem hau na Julai arajara san nang ta sa March arajara pendeu ka ti galanti hadin MTC building tang ka tu sisha kala pani ya kan sa ba kan no ka jinglong torti kan kompre kan ka trak video building bat kuno nakaliang jong ka sarkar ya kini kamat ke bakong sana abang ya keren sepang roy kapar ya keren sepang ke development kuno ya kini kamat ke bakong sana kita kalong ke surok kalong basic bah 4 lakh dan sudah kalau mo imado person nakaliang ka tunggi kuno kanton kata kajing follow up perfect pat lesi kadai nomor ba dan de bakret perkat menta ketuka keleng sodong haba pipek ya gini kijing udo dong ba mo kaya ko balong mapasusi balong kinpai siya no kinpai siya cheki Emily ne kinpai siya di sini mano banra ya kita ki jing siam ke jongki ke jing mat ke jing ke jongki ke bambalang sini naya keren tang asor cakap men putang naya keren tinggal ni ke jing wan jonga ni kalong pan ta sini di sini bakadu kanang apa lese ni kabang sim session endan mano namar ngaladap kedio kedau mana kani panglong ba yo don mano ban kedau siapang ke jing lagi ban kiliti sikin disuruh hakitan sor bang pentang Pasmasi kalau kelamdan te bangsa nga hapat yang mentas ni tang pani ya kata kajing persya ya kajing pom supyong dan sarkar yang ketang juga development when they cannot even address the basic necessity which is roads and the pathetic plight of the road condition in the entire state there's no other alternative but to stand here and to voice out for it but I wish this was done at the floor of the house in the Meghalaya Legislative Assembly all over the state which one all over the state that's what name me one no? Name me one. When you talk Let's talk about the new Shillong Dauki Road. Look at the plight of it. Who is accountable for it? Tell me. They will just play blame game. PWD has issued a notice, or rather penalized NHIDCL crores for the pathetic plight of the road condition of the Shillong Dauki Road. Ila fine ya ke NHIDCL deki crore mo. Namunta ka jinglong torti kan kontre yung ka surok na Shillong si Dauki. Mano pa ujor pa dia ka PWD ya ka jinglong tumani kelen tisikin kelen soto. Tipse ngap si jo sutaw jo namar ba. Atara ya ka cela jo nili. Opposition rumdan. Te kimat ki yairu imat la suya ko ngolo dai. Namar ba pimdan kanong rem ka paskem. Te nong syo kumdo. Te
kamdai ka isu jonga simet tapi. Mapi mga baro lang. But kapasusi ka lang ba? Lada kinong ikmat ki jongi naki konstituensi ko paper. Kim kren. Kat haka rensan ka bagiyo kata kalong hangti hapo. Floor of the house. Te ngataray kani ka bang isu mi surok. Klasulong no kum kani ka la dai kata ka assembly ka bang bang yang ban ko daw ban rae kimat ki isu ki paper hani ka jalan. Ya kata dengan apa lagi jumiro yung chief minister ken kahugwa kadai ka biang kalate. Yesay ka jubab kadai ka pala poy ki tinot yo on counter. Natry it's a good work done by the chief minister that he has been able to counter all objections, all allegations and all sorts of issues that have been raised. Tekatahi hatong let's say ya kani ka issue dan baris tengah mga dan di ba commandment ka yung ba PDB ka daw tang ka pa don sa son teka jingkali ka ba nga buo kalong at po election ka jingmi ng presyan di pa na di ya kanang to party pagi presyan kadi ya command kadi ya shot kadi ya presyan andray man ta ba kadong katsan yung pi kajot kape kasurok kamtam kapolong ka lifeline break man na kani nga do nga kadaw yung ka issue ang tiya po kanisa sa hospital Manta, tiyong kapanta ko PWD ka din bakli ka PWD. Kapadan hapo ka nasdas ka din ba? Kli ka EE jong ka executive engineer, jong ka ganesdas ang to. Te banta, lada tangah po hospital ro kimla pan pambiang kasurok. Te siya tayo ng pandang na yakran nartat ken. Te, ya kani ka issue, nimday te panong pan batang hapan ra ko ni kasurok. Kadai kay ka ba? Siya day pension ni ka jing bakli ito nga di. Andre, tapos si kalong. Bani pa. Pleng nakaliang jong kasukar. Kanto me nakaliang jong nakapapuro me madu perstuan mo. Baka department do jong ipay man ta. Nakapapuro me mo. Mata ladang ipay. Katsa bang ipay. Ka issue jong surat kadi gaway ka ba pagbago yam. Ngan suay nuk sa iki. Kati kali ka ba nga buo man ta. Let's say don manu banut pun juba. Nay madu perstuan juba nga mo. Kati kalanti hadiyan ko ka MTC building. Hau Julai arkusan ngalaien ngala persya. Ilawan sinagi PWD. Nang ta August arajar hau Benai March arajar penriu. Ngalapoy biang hang tu ban ujor biang nga gijeng ban gitu surok. Menta benai August. Kalalong kongreng biang katong surok. Ti mono benai ka jingkeng baya ka ju ku surok pihak pan sina katnosien. Kando nga jung sep. Palem don makali iba adal bat palem kali kata kali. Namar kati konstituensi dongi. Paling kali kat nola perlut. Atau penilin ka jekeng ba, akasin ka panungkong pila perlut kat no, akasin ka baar pila perlut kat no, mentah akasin ka balay. Shay kita kapisa, pat galut nang no kata kapisa. Isay na plano jong. Dan yang habakim say na plano jong. Hono pa na jekeng ya kata kajing sep. Kapaya ka jok surak pihak na sisin, arsin, laisin. Mentah ning surak siap penyai na nomsong. Mencim sinem banga protes pila ayas na. Mentah kalalong biang kumju. Takamot man kan liu panay ng hapan yang surok kami. Ti kapag pikili man na ba kay kapag ta te kay gipay pa ng kaman na kalong ba atate. Kapag pimi pan Christian ya kita ginong fat ng pin. Kapag dan kum kani kajing kajing mat. Balay papidang hapan siya niya ang no. Pila kung titry ri kum kita di bala don ya kata kampor ka expire ka baka British shark ayo pi kan teput. Ti don ka hok paniyeng bantaway kata. Lada omdep. Lada omsna, lada ompusngaw. Kita tu ikan terangkam pandai aku harga apa? Tidak sih kata tim terangkam tu bangin yang keren. Nomor apa? Apa lah? Ya kat ya ke department bagian tray. Yalah ke betal lojong. Yang happen kedau itu PWD. Perkat tad anda adalah kedau piwan repair. Tentang sok nokin. Hatu neki SDO neki GE. Nya jadi juga pelanti. Dia saya kadai kajinglong. What magistrate unda kayaknya kata. Pada nanti paper hama kiyat balikin kudo balikin maong ba kadon ka jingjot na thai ka tak surok ban kam ban le na urut ban mardo ban sina ban paper balikan dan kata ka accountability te balikan dan kata ka jing bakli te lese lada ni snapjar kumne kay ka ban ja ka long ba kung ka long mantahi everything is being taken for granted nane ka ba sula ong ba sa ka issue ka pa serious te pangsen Akmen pada kaneka jengmi tax ni namar ngadang ngala kalaray di siya ko nga to ay ka assembly kanya
in Sapkai, atau Don Name, but in Daisy and issue, Clinton, Pansing Army. The Kalami community is in Yoki, Kindle Penro, the Kipat, no such long, like constituency to prepare. Hero Kindle Penro, Kinong Hoi, a snong to Miru. Now I don't have time to Miru, a constituency to Miru. A drop the pay is rock. Manu, when you buy the guitar, they say, I can put Kindle Penro, look my back, and Tommy. Along the Basunsi. Aba, yo ia kata titip si pangkat jindono yung executive engineer ng PWD Central Roads Division Fatak number 4 ihi day borobor bangala duya takukam. Andre haba napansanya no ia kajing ki ma nga am. Kada ba puro mi no nomor nga duya kundo mar kmat i bat ilong ibriu iba skol tamat i pensya ia kajing ba ka department kasyon. Pat i kdoru sanga ya kita kudo ha ka department kadon ka jingko. Pada ka paburong ihi nga sangya no. Andre hadian si tayo habang alik iti po office PWD dahil nang kadawa wan yang kanang ni. Bangalay po office PWD. Wan dali kaliyang to. Ato, apa ni am i batumay. Umpat dan. Tepakat. Lada kan kontrikam. Ya trat ka bolong. Komsan ba ka bolong ka ba. Don kan umpat la pan ya perkat wut. Kumno pan place ni kumno pan yo buki nong tre lani kaki executive engineer. Lese kacikli ka kasa sa imadu prostun mencoba. Lese 4 lap ibriu ibala penlong betebit. Kat i nakapurong kat iba litat. Lese sepet. Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki way ni pishat roti shat cake bat ki way na ka benta ka koi ka khya jonggi pat ba nong bam nong di pat ba pinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril ling ba ka section lai phoi iwe kam de ka ba ba pinyo ka license pila ban apply ko online link ba ko website fascas.fssai.gov.in da ka pihak pan upload ru yaki kot kisla badan kam kat kum gajat jingkam jongpi pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jongu lani ke district medical and health officer habro ke district ke badan hamegalaya latno tang is kasihers pila benlet bed chak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya nakabenta ka kwat kakya kinong bam nong di lawan ra shapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat balakershan daga food safety and standards authority of India ani kon pi bling nak mentam ta support saibar di submit to scholarship jumpi last date mentak sengite tang sama je kat lakon kum ta se me hoi kin kon kamu nak duduk nang ni habis semua jurang tapi lek meno kan Mak Kong, long lek syong ha. Dia mau apply scholarship em. Dia lazim tas ni sama je kat akun. Scholarship? Kata apa? Gini kena aja. Panon ni. Kalah sekalip na balak. Dia. Tak tahu jenis dah. Ni ko blay. Kaya labi ka kun bakli. Yes, salam. Yes, dok bak. Boleh cuba mo. Nakabenta jong kiway. Ka scholarship kidi ka paket mani. Baay ka sarkar. Hindi nakabenta jong ka scholarship kidi ka lawe jong Kablay Shibun Chief Minister Scholarship Scheme. Kajing kerku, bat kajing play lot. Iki beduk, kong mga.